A mi smo uspjeli da napravimo to tim modalitetom ukrštanja stranaka koje neće da isture lične interese, kažu novo lice Srbije mora ima 5 mandata, ovaj mora ima... Ne, nego ćemo da nađemo modalitet da ispliva ono najbolje, da vodi opštinu. A mi svi ćemo da pomognemo. Kao profesori, kao stranke, kao bilo šta što postoji kao činilac političkog života, sve ono što ti je protiv ovog režima zla, to će da stane. Probraćemo između sebe i taj model pozitivne selekcije, to je u stvari osnovno. Mali smo Rumunija. Mi smo sad vreme Čaušesku, čekamo Lauru Kovesi i to je to. Mislim, video si se, evo, baš sam vratio pažnju, slali su mi sa lica mesta snimke gdje doslovno ljudi koji su došli po svoje papire samo da ih uzmu, nalaze na jedan živi bunker i odmah se naravno stvaraju te crni Mercedesi sa tablicama beogradskim i tako dalje. Poštovanje, dragi gledalci, kao i što sami vidite, današnji gost je jedan mlad čovjek, jedan mlad borac. Sada već i prepoznatljivo lice borbe protiv ovog režima je upravo Vlada Đorđević, student i odbornik Mionice studenti, tako je, to se tako zove. Ujedinjeni za Mionicu, član Novog lica Srbije. Vlado, odmah da te pitam kako si najpre. A bit će bolje. Teško da od ovog može gore. Ja sam negdje rekao pre možda mjesec, dva, ovo je, brate, sve prošlo, pustili su na nas policiju, pustili su ove batinaše, pustili su sve. Samo još da se otvore ko onim sci-fi filmovima vrata pakla, neki nano procev da se otvore i da krenu demoni iz pakla na nas. Mislim, ovi demoni iz 90-ih su krenuli, to su batinaši. Dakle, ovo što se pušta iz zatvora na vikenda, ali demoni, oni pravi, alhemijske stvari da počnu da se dešavaju i to je to. Ništa više ne može nas ugrozi. Znači, pričali smo x puta kad se sretnu aktivisti ovako i sedimo bilo iz koje sfere, ovo bre nije normalno. Mi smo navikli na fantomke i na palice i na... Da, to je bukvalno postao sastavni deo izborne predstave. Već imamo, evo sad, u toku je izborna kampanja u 10 opština. Kako je tvoje mišljenje o tome? Šta ti misliš o rezultatima koje možemo da očekujemo? Pa ovo je kao jedan opitni, ponovo veliki ispit naravno za Srbiju, veliki ispit za ovu kriminalnu vlast, ali pre svega ispit za nas koji smo pobunjeni, koji stojimo preko puta i čekamo da nam svane, ajde tako da se izrazim. Jer ovi modaliteti u 10 opština koje se spomenuo, 10 mjesta gdje su izbori, malo ima diferencijacije. Vidiš, negdje su koalicije studenta i opozicije, negdje su samo studenti, negdje je samo opozicija kao političke organizacije. I sad, ajde ne bih odmah da ističem svoje mišljenje, negdje možda ću ga pri kraju reći, ali generalno ono što je pred nama jeste jedan veliki rad i jedan, kako bih rekao, veliko angažovanje koje predstoji u svakom smislu te reči, ali ajde da pogledamo kad se sve ovo završi, koliko će doneti dobrih rezultata, koji model i da vidimo šta nam je raditi više s ovom Srbijom, kako da se najbolje oslobodimo. Jer ti kad ispituješ sad građane Srbije, bez fore, bez priče, sad da li ti ulaziš, da li si naklonjen ili ne naklonjen. Zaista 60 do 70% ljudi nije za ovaj režim sada. Međutim, problem nastaje kada ti moraš da napraviš modalitet kako da hop, preskočiš i zaključaš tih 60%, 70% za sebe u glasovima. I onda nastupa na snagu ono što je posejao Šešelj, što je porodio Aleksandar Vučić i što ovi studenti koji žele da uče, ali nažalost moraš priznati i dobar deo ljudi koji su sa ove strane rade, a to su podele. Onda nastaju podele, ovi levi, ovi desni, ovi ovako, ovi onako, studenti stranke, idemo ovo. Tu sad na podelama ta kula od 70% se svodi na 5-6 utvrđenja po 20%. I to već nema, kako bi ti rekao, nema tu snagu, nema taj korpus da odnese jednu ubedljivu pobedu, pa da vidimo kako je to najbolji na lokalu modalitet, diferencijacija je mnogo, pa da vidimo koja je od tih najbolje, da probamo da prenesemo to na Republiku i da ovo jedno zatvorimo. Jasno, znači ovi lokalni izbori u stvarnom služe neko ispipivanje i istraživanje nekog tržišta, kažemo političkog u vidu izbornih rezultata, gde su najbolje prošli, pa da uzmemo taj modalitet. Ne znam da li imaš informaciju, u subotu, 7. marta, u Majdanpeku, grupa građana Ne dam je podnela dovoljno potpisa kako treba da uđu u izbornu trku, ali
međutim oni nisu sami, njih su u koaliciji su sa strankama, u koaliciji su sa studentima i to mene itekako posjeća na situaciju u Mionici, u priču koju si ti bio deo toga. Isto imamo neke probleme u Sevojnu. Mislim, ne znam da li si primio tu informaciju, poništavaju se izborne liste, da li je to neki strah, da li je to možda neki propusti sa naše strane, da li pravni, da li u vidu ćutanja na neke stvari. Šta misliš, zašto se dešavaju ove nekih izmena koje do sada nismo vidjeli? Ma mi smo Rumunija. Mi smo sad vreme Čaušesku, čekamo Lauru Koveš i to je to. Mislim, video si se, evo, baš sam vratio pažnju, slali su mi sa lica mesta snimke gdje doslovno ljudi koji su došli po svoje papire samo da ih uzmu, nalaze na jedan živi bunker i odmah se naravno stvaraju te crni Mercedesi sa tablicama beogradskim i tako dalje. Vrlo je ovo jednostavno. Sada oni zatvaraju sve što je dostupno. Dakle, ako fizički ćemo da vas spriječimo i to će raditi na izborni dan, modaliteti, sad to si ti rekao, recimo, podsjećam za Mionicu. Za mene je, recimo, Mionica veliki uspjeh. 8 puta veći rezultat je imala ova lista, Ujedinjeni za Mionicu, za lepše lice Mionice, nego na prethodnim izborima 2021. godine. Znam. Dakle, a šta se desilo? Pa sve najbolje se udružilo, bez gledanja ko je kakav, ko je gde. Dakle, Novo lice Srbije, Demokratska stranka, je stala sa svojim odborima iza studenata, ali ne kao što se dešavalo u jednom mjestu gdje su, kažu, preuzeli, vidjet ćemo šta će tu da bude, gdje su preuzeli Demokratska stranka i Dragan Đilas te studentske, taj pokret. Misliš u Smederevskoj Palanci? Čini mi se Smederevska Palanka, da. Vidjet ćemo šta će biti krajnji ishod toga, možda i to neki medijski spin, ali eto. Ali, znači, dakle, pričamo o Mionici, nije takav način bio, nego bukvalno, mi smo odbori, Novo lice Srbije, Demokratska stranka, ali mi nećemo da kandidujemo svoje lidere, mi ćemo da izaberemo studente među nama koji su nestranačke ličnosti, da ih gurnemo, da oni predvode listu, otvorit ćemo vrata kancelarije, okupit ćemo profesore, akademske građane, aktiviste i tako smo i uradili. Ti na našoj listi imaš stvarno jedan, to je krucijalno za lokal, jer ako bude ovo neko gledao od ljudi koji će se opredeljivati za svoje lokalne izbore koji predstoje, neka, bez sad trunke da ja navlačim inače u stranu, naravno ja podržavam promjenu i smjenu režima Aleksandra Vučića, moraš da znaš kada si u Pančevu, kad si u Beočinu, kad si, ne znam, u bilo kom mjestu, Valje, u Mionici, ti na listi za lokalne izbore ne gledaš Aleksandra Vučića, Miloša Parandilovića, u rektora Đokića, to te ne zanima. Zanima te ko je na listi prvi, ko je 15. ko je 31. Jer su to ljudi koji žive, ajde reda veličine, sada kažem u Pančevu. I on će sutra ti se pita u Pančevu za kanalizaciju i odvod. Neće rektor Đokić, neće Vučić. Či baš ih briga. Ne baš ih briga u tom smislu, nego prosto oni ljudi imaju totalno druge ingerencije. Ovdje se radi o tome da smo mi u Mionici imali slučaj, smo izludeli naprednjake. Čovječ, oni nisu smjeli listu od 39 kandidata da otkriju do kraja, do izbora ih nisu otkrili. To se negdje, ovako da kažeš, potiralo ispod tepih, kada bi sad ispostavilo posle izbora da im je žena na listi osuđena za izbornu krađu. Eto, recimo, da su na pretposlednjem mjestu... Da, to je sad pre par dana izašlo. Jeste. Eto, to oni nude Mionici, dakle krađu. Šta još nude? Pretposlednji na listi je akademski najobrazovaniji među njima. Dakle, i to nude Mionici. Onaj što zna, može da bude tu, ali ako ćuti ide da deli letke, ali ne može da se bavi svojim poslom za koji je visoko obrazovan, nego će da se bavi neki tuta-muta koji je uz Vučića kako je progledao. Jeste, radikal. I to se gleda, izvini, samo, to se gleda na lokalu. To je najvažnije. Dakle, ko ti je prvi, treći, peti od lokalaca? A mi smo uspjeli da napravimo to tim modalitetom ukrštanja stranaka koje neće da isture lične interese i kažu Novo lice Srbije mora ima 5 mandata, ovaj mora ima... Ne, nego ćemo da nađemo modalitet da ispliva ono najbolje, da vodi opštinu. A mi svi ćemo da pomognemo. Kao profesori, kao stranke, kao bilo šta što postoji kao činilac političkog života, sve ono što ti je protiv ovog režima zla, to će da stane. Probraćemo između sebe i taj model pozitivne selekcije, to je u stvari osnovno. Sljedeća tema u narodnom nastavku intervjua bit će upravo da ja bih ti zamolio da mi objasniš ceo izborni to kako je tekao u Mionici. Jer me zanimaju neki detalji koji do sada nisam video da se pričalo o tome u javnosti. Te, dragi gledalci, zbog toga zapratite ovaj kanal, lajkujte ovaj video. Ne zbog nas, već zbog istine. Istina je samo jedna, a spinova mnogo.